Cama Queen sanibonani SANGOMA channel. Ngihamba noKhwachube noMkhize. La namhlanje ngisontsengisa ukucishe kuwikhowe isiphawuphawu kahle lokhu okuvela mekade kuduma izulu. Mekade kuduma izulu le impande ke bazalwane, impande le impande emixwa nemithi yezulu, impande ehlanganiswa nemithi yezulu ukuvimba izulu uma wena uzoshawa izulu noma usaba izulu uma liduma. Lo muthi ke lo uyawuhlanganisa nezinye impande njengodabulamafu kanje ezivimba izulu ekhaya ukuthi lingangeni kahle uyaqinisa, uqinisa izinto zezulu. Uyawomisa ke kuhlukehlukene ke indlela ekumila ngayo, okunye kumila nje kube ngazuthi kuba mhlophe la ngaphansi, okunye ungazuthi kuyaphuquka impuphu uma ukubuka i-channel SANGOMA channel. Ngiyacela ukuthi niqhubeke ni-subscribe kuyona le channel lena, umuthi wokuvimba izulu.